Yes, turagarutse rero abakunzi b'Intare Official muraho mugubwe neza mugire impagarike n'ubugingo mugire imana n'amafaranga. Ni Clever Bemba nkuko mubyumva, ngarutse mbazanire amakuru agiye atandukanye, amakuru y'imirwano ibera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amakuru y'imirwano ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Murabizi ko aha hamaze kuba indiri y'imirwano. Ni Clever Bemba rero ntimujye kure, amakuru tubazaniye ni amakuru agiye atandukanye. Imirwano iri kubera muri teritwari ya Rucuro, imirwano iri kubera muri teritwari ya Masisi, gusubirana mu kwa Wazalendo. General Mayanga yaragiye kwicwa ariko ararusimbuka. Ibi byose n'ibindi byinshi nibyo tugiye kubazanira muri aka kanya. Ntimujye kure rero ya indangururamajwi zanyu, ntimujye kure ya telefone zanyu, ntimujye kure ya tablet zanyu n'ibindi bikoresho mukoresha. Alliance Fleuve Congo M23 yahishuye ko Perezida Joseph Kabila ahari ndetse anari muri Goma n'ahandi hayoborwa na Alliance Fleuve Congo. Ibyo nabyo nibyo tubazaniye. Reka tumanze twarebera hamwe ibi byabaje gutangazwa n'umuvugizi. Umuvugizi byatangajwe na Corneille Nangaa avuga ko Joseph Kabila sénateur en vie ko ahari ntaho yagiye. Ibi nibyo yitangarije rwose, arabivuga ati sénateur en vie arahari, ntaho yagiye rwose, arahari ndetse anarahangaha. Ariko mbere yuko wenda tuza kubivugaho ibya sénateur en vie, reka tumanze twarebera hamwe iyi mirwano uburyo iteye. Ni imirwano aho abarwanyi ba Semusenyatura bayobowe na Generali Autoproclamé Dominique Ndaruhutse muri teritwari ya Rucuro, ni muri groupe Mabukombo, muri sheferi ya Bwito, ni muri Nord Kivu, aho imirwano ikomeye yaje kubera aho bita Bumbashya, ni mirometero bikeya uvuye Mweso, ndetse naho bita Karambi na Cyahemba. Ni imirwano kugeza amagingo yangaya ikirimo yaje no guteza ndetse guhunga kw'abaturage benshi muri biriya bice. Abaturage bashe guhungira muri centre ya Mweso no mu yandi masantre yegereye hariya hafi ya Cyahemba na za Karambi ndetse na za Bukombo centre na za Bumbasha. Ngo abarwanyi benshi bo muri Wazalendo baturutse muri teritwari ya Warikare, abo nabo kwa Jean Marie kwa Guido Shimurayi, berekeza no muri Rucuro banyuze ngo bari baturutse muri kiriya gice cya hariya hakurya za bari guturuka za Ihura, muri ibyo bice muri amashyamba yaho ngaho baraza berekera baca hakurya za Gashuga, barambuka za Mushaba, za Mugongo, barakomeza kugera igihe babashije kwinjira muri ishyamba rya Jiten, barinjira ndetse babasha kugera muri groupement ya Bukombo. Ni ukuvuga ngo kugeza amagingo yangaya rero intare za Saramwe zikomeje guhangana nabo. Amakuru dukura hariya nuko abarwanyi 6 aribo bamaze kwarwa bo muri Wazalendo. Nta mubare w'abarwanyi ba M23 uramenyekana baba bahaguye, siko bishoboka ko baba ari nta nabo, ariko 6 bo muri Wazalendo rwose bamaze kuhasiga agatwe. Abaturage bahari rero nkuko mbabwiye bafunze amashuri, amavuriro n'ibindi bikorwa remezo byakorerwaga muri kara gace ntabwo biri gukorwa. Kumva ko ahantu hari kubera imirwano rero ibintu biba byamaze kwangirika, ibintu biba byamaze gukomera. Nta kundi nge icyo nababwira ati bantu bacu rwose magerageze mwihangane, nta kundi, niyo si turiho, niyo si ya none. Guhereje kuwa mbere ku itariki 12 n'uno munsi ku itariki 13 kugira ngo mubyumve z'ukwezi kwa mbere 2025, indi mirwano iri kubera aho bita Burutsi. Oya, imirwano yaberaye hariya, ahubwo ahangaha ni muri teritwari ya Warikare, ahabereye donc umusozi wabashije kuriduka wica abantu. Ni umusozi rero
ni mu ijoro ryo ku itariki 12 rishyira ku itariki 13 za none 2026 z'ukwezi kwa mbere, aho bita Burutsi, ni muri village ya Bana Ulengo, ni muri groupe Marubereke muri territoire ya Walikale, ni igice kiri muri province ya Nord Kivu, aho habaye icyo bita glissement de terre. Donc ni ukuvuga ngo inkangu yabashije kuriduka iraza yica abaturage 13, ndetse n'imirambo yabo ikaba yamaze kuboneka. 4 nibo babashije gukomereka, ariko gukomeza gushakisha, baracyakomeza gushakisha. Ni ukuvuga ngo imirambo 13 niyo yabashije kuboneka, n'abakomeretse 4. Kugeza amagingo angaya baracyakomeza gushakisha barebe ko hari indi mirambo ishobora kuza kuboneka. Iki kibazo rero cyabereye hano muri secteur wa Nyanga, ni muri territoire ya Walikale. Chef de secteur wa hariya kuri uno wa kabiri mu gitondo yihanganishije abaturage babashije guhura na kiriya kibazo. Uwitwa Dr Akilimali Bamwisho niwe babashije gusobanura uko byagenze, kuko anahumuriza abaturage ababwira ati mwihangane, Imana irahari, ariko ino catastrophe ntabwo irongera kuba. Iriya bita catastrophe naturelle. Donc ni ikiza, ni ibintu biba bitateganyijwe. Gusa twibuke ko n'igihe cy'imvura, turi mu gihe cy'imvura, ibi ngibi bishobora kubaho. Muri kumva ko abaturage bahari ya Rubaya, namwe reka mbabwira ati mube maso, mube menge, murindire mumenye uko namwe mushobora guhura n'ibibazo mw'abantu banjye mwe. Mubyirinde hakiri kare, mubyirinde rwose. Hariya naho ni ahantu hajya hakunda guhura n'ibibazo bijyanye n'inkangu. Ngewe Bemba rwose icyo nababwira kimwe ni uko mugomba namwe kugira ubwirinzi bantu ba Rubaya no mu bindi bice. Alliance Fleuve Congo 23 yahishuye ko Joseph Kabila Kabange ari imbere muri Kongo. Abirirwa batangaza amakuru bakavuga ko yaragiye, ari muri Afrika y'Epfo, ari muri Zambia, ari aha n'aha, ibi n'ibi, gutya na gutya. Negatife ari hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuyobozi w'ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC mu 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bamwita Excellence Corneille Nangaa Yobeluo, yemeje ku mugaragaro ko uwahoze ari perezida w'igihugu Joseph Kabila Kabange ari imbere mu gihugu. Ibi Nangaa bitangaje mu nama yabaye tariki 12 z'ukwezi kwa mbere 2025, yahubuje ubuyobozi bukuru bwa Alliance Fleuve Congo n'abavuga rikijyana bo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Muri iyo nama yatangaje ko hari umunsi Joseph Kabila azongera kugaragara mu ruhame agahura n'abaturage. Ntibuka ko yaraje biragenda birasakuza, ahura n'abaturage ndetse aganira n'abaturage, byari ibintu byiza. Yagize ati hano dufite umushyitsi wihariye, uwahoze ari perezida wa Repubulika Joseph Kabila Kabange. Murabizi ko ari hano? Ntabwo muzi se? Hari umunsi tuzamuzana basuhuze. Ni senateri ubuzima bwe bwose nk'uko itegeko nshinga ribiteganya, ariko bamukuye muri Sena. Urumva? Gisegeti nawe afite ibibazo. Joseph Kabila aheruka kugaragara mu ruhame mu bice bigenzurwa na Alliance Fleuve Congo mu kwezi kwa gatandatu 2025, aho yamaze iminsi aganira ibiganiro n'abanyekongo mu byiciro bitandukanye bigamije gushakira igihugu inzira y'amahoro n'ubwiyunge. Muri icyo gihe Kabila yari yarashinze ibiro by'agateganyo mu rugo rwe ruherereye mu gace ka Kinyogote mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma, aho yakiraga abamugana mu rwego rwo kungurana ibitekerezo ku hazaza h'igihugu. Izo ngendo n'ibikorwa yakoraga byatumye ubushinjacyaha bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
butangira kumukurikirana bumurega mu rukiko rukuru rwa gisirikare rwa Kongo, yaje gukatirwa igihano cy'urupfu adahari nyuma yo guhamwa n'ibyaha bikomeye birimo kugambanira igihugu no kwinjira mu mutwe w'ingabo zitemewe n'amategeko. Nyuma y'ibyo icyemezo, Kabila yakomeje ingendo mu bihugu bitandukanye bya Afurika birimo Kenya, aho yashinze ihuriro ry'imitwe ya politiki wa Sauvons le RDC rifite intego yo gushakira ibisubizo ibibazo bikomeye bya politiki, umutekano n'ubukungu byugarije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makuru akomeje gukurura impaka n'inyota yo kumenya ko politiki y'iki gihugu izaba imeze mu minsi iri imbere, cyane cyane ko kugaruka kwa Joseph Kabila ku rubyiniro rwa politiki bishobora kugira ingaruka zikomeye mu mutekano n'ahazaza ha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko nkakomeza kwibaza ngiye nka Clever Bemba, iri huriro muribuka ko ari ihuriro ryatangirijwe Kenya, n'ubundi Alliance Fleuve Congo AFC ryatangirijwe Kenya na Corneille Nangaa, riraza rwose baza kwiyunga ndetse baniyunga na 23 na MRDP twirwaneho. Iri huriro ryo rya Sauvons le Congo rya Joseph Kabila ryo rizaba ririmo bande? Naryo se rizaza kwihuza n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo? Ko none se bamuhereje, navuga ngo bamuhaye ubuhungiro ariko ari mu gihugu cye, nta muntu uhungira mu gihugu cye, ko atuye ari muri Goma cyangwa ari muri bice byamaze kuba libere, azazana nawe se ihuriro arishyira muri Alliance Fleuve Congo 23? None se kuva mu kwa gatandatu akimara kurishinga no bari kumwe hariya Kenya Nairobi, rigeze kuki? Aha, abakurikiranira ibya politiki hafi muze mutubwire bigeze kuki, muze mutubwire aho iri huriro icyo rimaze kugeraho. Aha, katwigire ku mirwano iriya nkuru ya General Mayanga wa Kishuba, ndaza wenda kuyisorezaho rwose, ntimujye kure kugira ngo mumenye uburyo yarusimbutse, wari rumuhitanye mutagira ngo iki, kuko wari bamupangiye neza. Abaturage mu duce twa Humure, Rutoboko, turi mu gice cya Nyamaboko ya mbere, ni muri groupement ya Osobanyungu muri teritwari ya Masisi, intara ya Kivu y'Amajyaruguru, bahunze ku bwinshi guhera ku cyumweru ku itariki 11, ku itariki 12 no ku itariki 13, aho imirwano igikomeje. Ni nyuma y'imirwano ikaze yadutse mu masaha ya mu gitondo kugeza n'ubu ngubu bikirimo. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo n'imitwe ya Wazalendo hafi y'agace ka Kazinga, niyo mirwano twanayivuzeho. Ubu ngubu icyo bari gukora ni ugusakaja. Amakuru aturuka muri aka gace avuga ko abaturage bateye impungenge n'umutekano wabo ndetse n'ubuzima bwabo, bahitamo kuva mu byabo berekeza Walawayungu, ni muri teritwari ya Walikale, bashaka amahoro. Abandi berekeza mu bice biyobowe na Alliance Fleuve Congo 23. Bamwe muri abo baturage bahunze bacumbikiwe n'abaturage n'abandi baturage babacumbikiye ku bushake, donc iyo bita famille d'accueil, no mu nsengero, mu mashuri se ya hariya yo uzi ngo yubatswe ute n'insengero zubatswe ute? Amakuru turuka muri ibyo bice byakiriza impunzi z'imbere mu gihugu agaragaza ko ibibazo by'ubutabazi bikomeye cyane, kuko abo baturage bahunze basiga imitungo yabo yose, bugarijwe n'inzara. Ariko hariyo amateke rero, inzara ntabwo yakwica, hariyo amateke, hariyo ibisheke, harimo amabwayisi, hariyo imyumbati barasekura isombe, yewe hari ibitoki, imisha, kuburaho kuba, ndetse n'ingaruka z'ikirere kibi cy'imvura. Aha ho wenda birumvikana n'ikibazo cy'umutekano muke no kubona inkwi nazo ni ikibazo hariya, kugira ngo uteke ayo mateke ku gasozi, n'umutekano muke bigatuma basaba ubutabazi bwihuse burimo ibiribwa naho kwikinga by'agateganyo kugira ngo
barokora ubuzima bwabo n'imiryango yabo. Hariya si imiryango mpuzamahanga yahagera gute? Imihanda yarazambye, imihanda rwose yaragiye irayizambira, kugira ngo uzanagende na moto uzabone ugezeho rwose nukugerayo uri gushima Nyagasani. Aha rwose biragoranye cyane. Ngo bikomeje kuvuga ko ikibazo cy'ubuhunzi gikomeza kwiyongera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byari byiyongera se ko noneho ngo ingabo z'abarundi zikomeje kuza ari nyinshi, ingabo zabo muri Tanzania nazo zikavuga ko zaje. Uri kumva baretse ko izo muri Tanzania ngewe Bemba ntabwo nabyemeza. Izo nemeza ni ingabo z'u Burundi. Bandi bakabanga ibihumbi 10 ngo by'ingabo zo muri Tanzania ngo nabo bongeye kugaruka. Ariko nge nta bimenyetso mfite by'abari abo muri Tanzania. Ariko ingabo z'u Burundi, FDLR n'abandi ndabyemeza kuko bakomeza kuzamuka, bari kuva mu bice barimo, bari kwerekera za Bibogobogo, za Poezero, za Mikenke ndetse na za Mikenge. Ubona ko bari kwiyongeraho ku bwinshi. Ibyo byo ndabyemeza kuko n'abaturage, kandi noneho na ziriya drone nazo ziri kujya zituruka mu Burundi, burya mwugahekamo ziri kujya zituruka mu Burundi, ngo izindi zigaturuka ariya muri za Karemi. Bose bari kuza kugaba ibitero ku baturage. Alliance Fleuve Congo 23 yasabye Burundi gufungura umupaka wa Gatumba. Ako se murawufungira iki? Ihuriro Alliance Fleuve Congo rirwanya nyine leta ya Kinshasa ryasabye Burundi gufungura umupaka wa Gatumba uhuza Burundi na Kongo, hagamijwe korohereza impunzi z'abanyekongo zifuza gusubira mu gihugu cyazo n'umutekano gutaha mu cyubahiro cyazo. Sinzi impamvu President Neva akomeje gufungirana abakongomani hariya kandi bari kuwapfira, bari kwicwa n'inzara. Ntabwo afite ibyo kubagaburira, ntabwo afite kubaha amazi meza, ariko agafunga umupaka kugira ngo bahagume. Mwabonye uburyo bari kwambuka Rusizi, bari kwambukira ku majerekani, abandi bari kwambukira ku bintu by'ibifuka bashyizemo ibintu kugira ngo batarohama. Si mwabibonye? Ubu busabe bwatanzwe n'umuhuzabikorwa Alliance Fleuve Congo Corneille Nangaa, abinyujije mu butumwa yagejeje kuri Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ashingiye ku mibereho mibi impunzi z'abanyekongo zahungiye mu Burundi zimaze iminsi zirimo. Nangaa yagize ati, dushingiye ku kibazo gikomeye cy'ubutabazi gikomeje kwibasira abaturage bacu bahungiye ku butaka bw'u Burundi, turasaba mu cyubahiro ko umupaka wafungurwa kugira ngo ababyifuza babashe gusubira mu gihugu cyabo banyuze ku mupaka wa Gatumba mu mutekano no mu cyubahiro no mu ituze. Rero sinzi impamvu abafungira umupaka kandi bashaka gutaha iwabo, kuko nta n'icyo afite cyo kubagaburira. Yakomeje yibutsa ko ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo 23 hashyizweho ingamba zorohereza abaturage b'u Burundi gusubira iwabo igihe babishaka. Asaba ko abanyekongo bari mu Burundi bafatwa mu buryo bungana n'ubwo, hashingiwe ku mahame y'ubutabazi, uburinganire n'ubwuzuzanye mu karere. Alliance Fleuve Congo ntabwo yigeze ishyiraho yo, biravuga ngo ishyizeho umupaka ngo impunzi ntizizatahuke. No, impunzi zigomba gutahuka. Abaturage b'abarundi bari mu bice bifitwe na Alliance Fleuve Congo bagomba kugenda, bagomba gutaha bakajya iwabo. Ariko tukibaza impamvu Uburundi bufata bugwate abaturage, ahubwo bakaba hamaze gupfa barenga 106 bishwe n'indwara z'impiswi, diare n'ibindi. Hariya babajyanye baragenda barabacucika. Ukumva ko Ndayishimiye wagira ikigongo kuri Alliance Fleuve Congo yo yaretse abaturage bawe bakaba bariho neza, ushaka wowe iki? Uburundi bucumbikiye impunzi zisaga 100,000
z'abanyekongo zahungiye mu bihe bitandukanye by'imirwano yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ni mu kwezi gushize ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo habaye imirwano ikaze yasize Alliance Fleuve Congo yigaruriye imijyi itandukanye ndetse n'umujyi wa Uvira. Ibyatumye rero umubare munini w'abaturage uhunga. Amakuru aturuka mu nzego zitandukanye agaragaza ko impunzi zibayeho mu buzima bubi kandi bugoranye, aho zimwe zibura ibiribwa, nta biryamirwa, nta buvuzi, nta mazi. Bikanavuga ko abarenga 106 bamaze gupfa bitewe n'inzara n'indwara zitandukanye, harimo n'indwara ziterwa n'umwanda, harimo na kolera. Ku rundi ruhande, leta y'u Burundi ibinyujije ku munyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD iri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo, herutse gutangaza ko nta gahunda ya vuba ihari yo gufungura umupaka wa Gatumba. Yongeye ko uwo mupaka uzafungurwa icyarimwe n'indi mipaka u Burundi buhuriraho n'u Rwanda. Ariko se u Rwanda sasa rero abarundi namwe mwarize muzi igifaransa n'iki, ariko mbabazwa n'ubuyobozi bwanyu. Umupaka w'u Rwanda igihe none se byafungiwe rimwe? Imipaka yanyu n'u Rwanda yafungiwe rimwe n'umupaka wa Gatumba? Kuki muvanga ibintu? None se hari impunzi z'abanyarwanda ziri mu Burundi cyangwa iz'abarundi ziri mu Rwanda muri gusaba kugira ngo zimanze zafungurirwa rimwe? None se niyo zahaba? Suppose wenda hari impunzi z'abarundi ndabizi ko ziri mu Rwanda nko mu nkambi ya Mahama. None se mushaka kuzafungura ngo izo mpunzi zigendere hamwe? None se ibibazo ntabwo ari bimwe. Bariya bo bahunze intambara none wabo hamaze gutekana, umutekano urahari. Impunzi zo z'abarundi ziri mu Rwanda zahunze abadede n'imbonerakure, abadede n'imbonerakure baracyahari kandi bya bikorwa byabo bya jenoside baracyabikora. Mu gihe Alliance Fleuve Congo yo ari ukurengera umuturage n'ibyo kuchunga raia na mali yake. Mwabonye ijambo afande General Emmanuel Sultani Makenga yagejeje ku baturage ndetse n'abavuga rikijya nababwira ati ngo dufatanye ngo turabashimira cyane kubera mutanga raporo nziza ngo nubwo amahoro ataraboneka mugerageze gusensibiliza. Ariko yavuze ijambo ryiza, ya mugabo n'umuhanga ni n'umunyabwenge cyane. Mubwire bari abagenzi bacu bari muri ya mitwe yitwaje intwaro baze dufatanye twiyubakira igihugu cyacu. Ikangushimira fande rwose kuri ya jambo wavuze. Imana iguhe umugisha kandi ikongere ubuzima. Bakunzi rero b'Intare Official, mukore subscribe ibiganiro byacu ubundi mu bisharinge, dukomeze duhurire nk'aha ngaha, dukomeze tuganire tubagezaho amakuru ndetse na comment zanyu. Mukanya turaza kubazanira andi makuru agiye atandukanye, ariko nkuko nabibasezeranyije singenda ntababwiye ku nkuru ya General Mayanga wa Kishuba. Murabizi General Mayanga wa Kishuba ni umwe mu bagenerali bakomoka muri teritwari ya Masisi, ariko akaba yari yamaze gupangirwa kwicwa muri Kinshasa bivuye muri Etat Major General ndetse na President Felix Antoine Tshisekedi ubwo yari yasize briefing imbere uko ajya muri Togo. Avuga ko General Mayanga ndetse na General Yave Firemo ngo ari abamwe mu bakeka bashobora gukora coup d'etat bafatanyije ngo na Alliance Fleuve Congo. Aravuga ati uriya mugabo ngomba gushakisha uburyo bwo kumwikiza. Yari yamaze kubipangirwa, ariko General Mayanga sinzi ko yakorana na Alliance Fleuve Congo kandi ari we mukuru w'abazalendo. Niyo mukuru w'abazalendo tenarajya gukorana na Alliance Fleuve Congo mu buhe buryo? No kuba ngo hari umugambi wo kugira ngo bamwikize ariko bashaka kumushiraho ibyaga. Umwe mu majoro bakorana na President Felix Antoine Tshisekedi kandi bari mu majiyere aza kubimenya, ahita atabaza ahamagara witwa Jire Murumba nawe aza guhamagara abandi bagenerali b'abazalendo, harimo Dominique Ndaruhutse, harimo Jean Marie Bonane, harimo Jari Kagiri n'abandi benshi ba Delta ba Kigingi n'abandi bagiye batandukanye. Nago ndabivugaho ngo mbirambure. Bahamagara no baravuga bati mu gihe cyose General Mayanga arabapfuye natwe tuhita twiripotinga tujye muri 23.
uwitwa General Gidoshi Murayi we agavuga ko General Mayanga agomba kwicwa kubera ko nabo bashinja umujenerali wundi Lieutenant General umwe witwa Padiri w'Umunyanga ati niwe wariye amafaranga bashyira kuri Mayanga, bari abo kwa Gidoshi Murayi nabo bakayashyira kuri Mayanga ni $8,000,000 z'amadolari. Ibyo bikazana vuguvugu, binaza guteza kurasana hagati yabo kwa Jean Marie nabo kwa Gido. Nukuba ngo bamwe bavuga ati mu gihe Mayanga apfuye twese tureta tuyoboka inzira muri 23. Abandi nabo bagashinja bariya bakavuga ati General Mayanga ahubwo niyicwe atinze kwicwa. Ati niwe wagiye utanga n'ibice bigiye bitandukanye we na General Mugabo, ati bari abajenerali bo mu bwoko bw'abahutu n'abagambanye. Bari bashatse kuvuga rero ni barugayi Mayanga, ba Mugabo, abo ba Smith Gihanga, abo bande ni benshi ndetse nabo mu bwoko bw'abatutsi bari bavuga ati bari abajenerali bose ni bapfe. Ariko bakibagiza ko abavuga ururimi rw'abaswahilofone nabo bakomeje kwibasirwa. Ntabwo ari ukuvuga abakomoka muri Katanga, abakomoka muri Kivu, abo bose bari kwibasirwa na guverinoma yo kwa Chirombo we na nyina. Bakunze b'Intare Official rero Mayanga yabashije kurusimbuka, yabatagipfuye ariko bari bamaze kumuteganyiriza ko bagomba kumutera urw'amazi nawe akagenda akibera karambo nk'abandi, none yarusimbutse. Reka mbifurize kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Imana ikomeze ibaho umugisha kandi ikomeze ibabe hafi. Nimujye kure rero ku makuru tongera kubazanira mu kandi kanya. Uyu arasinzira.